Mshona wababheka umalume kusho lapha na ke ithola lelidane ke lesikhathi beno siniwa kantuli yasuka umalume bayaluma 16 minutes after ihora lapha na ke lesibili ngomhla ka20 lapha na ke ka 2025 inyanga ke inhlaba inyanga ke yakhe ke uMeyi inyanga enkulu kwasebenzi ke le lapha na ke esikuyona ke ngalezi isikhathi kuselezulu kusile emthandweni nanda area 88.4 FM uhlelo isiqi saseAfrika nonhlanhla umfoka ngwenye umshaye pupupu apha ingoma kaMaskandi maqethe ngabantu abazaluthi majaha intombi lo kuze kuphelela lapha ke iminyaka elishumi la okangomani umntwana ethi awucela ngiphuthando phela wemfoka ngwenya umshaye waleyo ndoda leyo lapha kukhololo ashaqethe ngayiphonsa lapha na estokusini baqethe kwanganda abazaluthi kunjalo Zulu sibheke lapha na ku 4 o'clock kanjani ngo4 ngilibeka phansi lapha na ke uhlelo kwelinamandla ke kodwa ishaya u4 hayi ubu right wena ke ngasekhaya ukubula khona unqakaphi ibambaphi lento khuluma nami ku 0 6876499 ungitshela ukuthi ukubula khona ekuficaphi lento ya before lapha ke ithole lendidana omalume kungene lapha na ke udlushiye benomashotana nomjolisi ukhona nabathi ke sahlangana ethavene so uthini manje otherwise indiza amaphiko onke ethe lapha na ukufa lapha na ke kuya asenzela kunjalo Zulu kusile ke engane kwethu live ibukhoma lento ku TikTok hambi yobheka hambi yabona nawo kuya ngokuthi likuphuthile uhlelo ukhona uYouTube hambi yobheka ku YouTube na kanjani uzolibona uhlelo uhlezi ekhaya ulibukele bukhoma uhlezi lapha na ke ekhaya ubona ukuthi bekade ekhiphani lapha na ke emsakazweni enanda area 88.4 FM 0 687649969 ubamba plate unqaka plate @ngwenya_welcome ku x.com. Hawu ngantla kwethu niyaphila bafowethu aningakhohlwa ukushaya like shaya nje kaningana Afrika.
Ukhonya 88.4 FM. Awumtimande ngaphela mntamkhulu makuphila nje khehla nginawe uyalazi ukuthi koze ushalela hora lena sihlezi ndawonye mntamkhulu akhuluma nalo ipholo bala yiteze etafuleni Chochoza mfana Kulo usanda makubanelo ngehleli noTata Ngwenya kwinana 88.4 FM isigqi sase-Afrika yenu nina nathula nje thanini bhodi Ukujabulisa lo ulalele isigqi sase-Afrika noTata uMfoka Ngwenya Hayi ukushaya nje screen ngane kama usithi nje usithinta thinte nje tobo kabili kathathu ya awu sibonga nangezipho sase-Afrika. Shemfu Ngwenya ukhuluma noZika wakawanda mfowethu eMidilova. Ngikulalele ngisematohweni mfowethu ngisematohweni la eChatsworth mfowethu kodwa kushaya ikhathi kusasa ngoba ngidlula uToll Gate okugcina asembumbulo mfowethu ngiphelele emakhaya eMidilova mfowethu ulethe uzomntana ngazala ngiyikhulisela kusho lapha na ke usikwelete lapha na ke mfoka aciliza kalezikhathi athi ke ngiyazondlela abantu abamlaba ingane zami khona lapha na ke uSnewa kaNtuli kule ngoma abe khona futhi ke noKhuzani Khuba lapha na kalezikhathi kunyene 2:30 nje ngishilo zingamashumi lapha na ke amabili insuku kulenyanga lapha na ke inyanga yesihlanu lapha na ke uNhlangulana
noma inyanga yenhlaba kahle kahle lesikuyona uMeyi ya Thandazani umfoka Mncube phezulu lapha na ke kwelase Nkandla la ngemlanda khona uThandazani uthe lapha na ke ngicela ukuhlakanipha iMagic Voice bathe ungasikhuluma isingisi ungasikhuluma isilungu khona thina amabhinca ke manje mana wo lapho na ke ngesikisi yalazi uthi aba ngelesithathu ihora yenzeka lento lapho na ke ku WhatsApp yenzeka lento ku Facebook uzongitshela ukuthi uvuka nobani ubavusa lapho na ke ngayiphi ingoma usukwini ke la namhlanje otherwise alazi udaba olesibili nje ashilo uMapholoba ethi nje cothoza mfana siyacothoza bavusa ke ingoma ezimnandi ke zawo lapho na ke ucothoza mfana noma isicethaminya wena ke oyongizwa ngawo ukuthi ke bavusa ngayiphi ingoma ke yazo lapho na ke yamanono bathi umculo wamanono lapho na ke umculo ke kacothoza indaba ke ixoxwakho indaba eseguduni ningana ke indaba ezixoxwakho kufaka phakathi neyakho uGwede Mantasho ukuthi ke uyozabuya umongameli phesheya sibhekwe ngeso elibukhali ngeso lika Gwede Mantashe angazi ke ukuthi ngeke ehlelweni ibhadi njengengane yakhe lapho na ke hey phela eze EFF hayi phela ayidlali namuntu ukuthi yakhumbula ixoshiwe ingane kaGwede Mantashe ngemuva ukuthi usihle lonzi weEFF ethi hawu seqasha ingane kaGwede lapha basopa bazomvukela bathi hawu ususekela mbongameli ekhona usekela mongameli In Honda 88.4
FM. Unhlanhla Ngwenya nesigqi sase-Afrika. Iyahoka, inyathi. Iyaho, nyathi. Iyahoka, inyathi. Iyaho, nyathi. Iyashina inkosi. Mama ngokushada kunika abantwana abahle kusho lapha na ke ihlabane amaquality kanye ke noSboshi khona lento isihloko sengoma 20 minutes ethu ihora lapha na ke lesingaki na lesithathu ngathemba yajabula ke lapha na ke unkosikhona ngoba uyafela ngehlabani lapha na ke unkosikhona Innocent otherwise usikhumba TST uthe noma ungayivula yonke hayi phela uzawuqoma uzawuhamba bekakhona ukhona lapha ke ushenge wasehlala Nkosi kuleyo ngoma leyo the wayizwa ke yakhe usikhumba STS kunjalo nganza kwethu kunjalo ke emthandweni nanda area 8.4 FM otherwise usuku lukhulu usuku lapha na ke lweinyosi bathi it's wild bees dike namhlanje ngangokuba no minister lapha na ke wakhona lapha na ke agriculture umadoda Sambatha uzobe lapha na ke eseMarikana namhlanje ngo9 nje kuseni uyaqala umcimbi kubungazwa inyosi kubungazwa lapha na ke ubukhulu nomsebenzi omkhulu owenziwa zinyosi zokhumbula ukuthi ke inyosi zisikhandela into emnandi lapha na ke okuthiwa uju namhlanje ke bazobe behlangene ke nabagriculture bezokhuluma lapha na ngokuthi ibaleke kangakanani lapha na ke inyosi ngoba inyosi ziyakwazi zenzele kuthiwa ipollination ukususa ngapha imbewu zilethe ngapha kwenye indawo uthi yabona izihlahla ezikhula kule ndawo ubone seyikhula ngapha yini na ingoba inyosi ke zihambe lapha na ke nembewu yalezo hlahla lezo ziyithwale ngeenyawo indirectly bese ke kwenzeka yona ke lapha na ke ipollination ngoba hlangene ke abalimi ke lapha na ke eMarikana njengoba ngisho ukuthi ke bazobe belapha eMDA Agri Hub khona ke eMarikana kuzobungazwa lolukhulu lusuku olukhulu lapha na ke lwazo ke inyosi bathi B inspired by nature to nourish us all kubungazwa zona ke lapha na ke inyosi ukuthi ke kuningane zikukhandayo ke nokho zingazizona bandla ngangokuba ke kunento ekuthiwa ama propolis eziphuma phakathi lapha na ke uma nje uyibeke lapha na ke uyifake kuma kg lapho ukuthi zakhela amakhekhe zibe seziyavala khona lento ezivala ngayo eminyama ezinameke lapha ezikhaleni ukuthi angangena amabhunga yezi azodla lapha na ke uju lwazo bese ke bayakuthatha ke lokho ke abalimi ke bahamba ukuqalisa bayitholela imali bese kukhandwa lapha na ke insipho ikhona nje insipho ngiyaziyo efakwe lapha na ke ama propolis akuqinile le yanto hey ngakutshela phela ngakuhlanganisa ngakushanga uwe phansi lapha na ke yona kuthiwa ama propolis ngazi ezulu ngathi yini ngakubiza ngani ngangafunda nami ngazi inyosi lapha eSidara phela lapha kwa agriculture ngikhumbula kahle ngabo 2012 sihamba siyofunda ngazo ke lapha na ke inyosi uma ngalo usungibona sekunezidleke seinyosi ngelinye ilanga ngizazi kahle ngafunda ngiyazi ngisho nokuthi zihlukene kathathu khona nje engantinyeli nje khona engatinyeli kube khona ke dinye lakho ke ingadlali namuntu ke lazo ke ake nawathile lezo ziyahlaba kodwa nawungasiphela ibaleke nobona inyosi uthi ayinyosi kanti hayi mhlawumbe uhlangane newe kabi ezihlukene phela nazo ihlukene kathathu udaba la ngolunye usuku lolo kodwa usuku nje olukhulu okubungazwa ngazo ke zona ke benu inyosi speaking of inyosi kunendoda intshontshe imoto yomuntu iyakhala manje usho eshaya ngelumbo leinyosi inyosi zigcwele isandla yakhala ufuna ukuyibona hamba eNhlanhla ngonya ngiyipostile le ndoda le thathe imoto yomuntu iFord Ranger umuntu umuntu uthi yabona wabaphephetha hayi inyosi igcwele isandla zimhleli uyakhala manje uthi ngelekeleleni ngitshontshe imoto yomuntu manje nazi inyosi nazi zithe ne lapha esandleni sama sasuki woza mnikazi wemoto uzoyithatha uthi uyaxolisa uthi mina hey ayabadlala abantu
ungengoma kwela phezulu wawo sevumile kwela phezulu wawo wema nepu nepu ngengoma kwela phezulu wawo sevumile Kumbe kahle kiyani kumbe ungengoma kwela phezulu kanjani abantu eDenver State saphumile lapho.com Limpopo Thando lamabhele nepu nepu ngengoma kwela phezulu ngoba sevumile laba kwela phezulu kwela phezulu sevumile
sase-Afrika. Angisuke bekusho bekuthi lapha na kushintsha amantombazana masina move amasha abathi player lendawo featuring uqhakaza benomjikijeli insizwa yenipho 6 minutes to ihora lapha na ke lesi ithathu thumela ingoma yakho lapho ngitshela ukuthi ubani wakabani ukhala lapha na ke ngayiphi ingoma kacothoza mfana nomfundo kaNdebele uthe igama lami yini kodwa ngegama lami bekasho njalo nomfundo waka Ndebele njengishilo ngithi akekho lapha na ke umongameli wezwe ulapha na ke United States of America la khona ke engalisi isikhathi uyobonana noDonald Trump ngolesithathu noma ngithi osukwini lakusasa bazobe sebehlangana ke bexoxa ukuthi ke bathini ngeAGOA deal isaqhubeka noma sekukuphela kwayo kodwa vele udouble seqhulwini lolu lokuthinta kwamabhuna athe ahlukunyezwa aseyahamba ezweni ngeke sale ngaphandle leyo engabe angeke athi uDonald Trump hayi vele ubanikeze Western Cape vele imeli ibe yizwe engabe uyothini mangisho njalo lapha na ke uDonald ke Trump njengishilo ngithi ke sibheke ngeso ke manje ke sibheke iso likaGwede Mantashe uyena lapha na ke umongameli wezwe wesikhashana ngalesi isikhathi acting president futhi madoda into efika idide nje iyodwa ukuthi lokho sokuthiwa udeputy kanti usuke ungekho yini umsebenzi wakhe uma kuthiwa lapha na kophethe umnyango akekho ngoba neminyango nayo kahulumeni ukukhangaza uzokuthiwa kophethe lapha na ke kwa water usabambe ngapha kaSASSA kanti uphi udeputy wakaSASSA kuze kubanjiswe umuntu uyagula yini uPaul Mashatile kuze kubanjiswe uGwede Mantashe for sure zokususa futhi lokho eze EFF ukuthi hawu kanjani angazi nami ngiyasholwa phela ngazi kodwa nje hawu ngempela lento ufuna ukuyibheke kahle angeke udeputy uyahola maye ngekho umongameli yini pho kubanjiswe omunye hawu omunye umnyango ekhona udeputy kanjani otherwise ngiyanibona lapha na ke na Facebook yavela ubhani uthi lapha ke efinikisi umncedisi yavela na uphamisa izandla ujabulani mfoka sibiya yathi Mtimande ngikubamba ngiphezulu North Beach lapha na ke kwa tourism usho njalo mfoka sibiya otherwise upastor B wakandlovu khuphuka mfoka Mtimande sikhona sikudla ngalo sikudla ngokhalo vuka emthandweni nanda 88.4 FM uthi lapha na ke emlazi ke kwa J wena ukuphi ibamba plento futhi uvuka nobani bavusa ngayiphi ingoma osukwini ke la namhlanje usuku olukhulu olukacothoza secothoza nje between hora ke lesithathu nelesine noma recorder uthumele ku 0687649969 ngodlala njengoba lapha na ke injalo into yakho x.com ambiyobhala nakhona njengaye lapha na ke uzimele ecele waseTafelkop yashamfuka ngwenya sisonke qhawe ngisetoweni lapha na ke phayintana unzuzep yamfuka dladla nosiyasishi ngonyameni luve bakadubazana ugijima lapha na ke noqhosha ngokwenza kwakhe kwaphela amandla izinto zepolitiki ungayithathi ngenqindi awu Kehla ngoba leyikhansela sebelikhipile emadleni dona wakomikehla ngoba leyikhansela sebelikhipile emadleni
ngwenya hayi mfowethu hayi mfowethu mfowethu sasho namanje mfowethu ngo-2025 mfowethu yabona wena uyisilo mfokamtimande mfowethu uyisilo wena futhi mfowathandwe idlala ingoma yabona kahle iy'teshi zonke uyiphethe iy'teshi zonke mfowethu yingakho ngithi mfowethu uyisilo hayi mfowethu uyidlala ingoma mfokamtimande Inanda 88.4 FM. Basufu ukuthi sibethe basufu sihamba ngehighway ngegagasi lomoya. Raining in the north, south, west and the east coast. Izwi emzansi. Inanda 88.4 FM. Today best radio. Inanda 88.4 FM, when we return, more of the music you love. Engabe unenkinga kashukela zitholele imbiza umkhucululi kaDr Mzinto Ngema umavula kuvaliwe kanti iphinde ukusize uma wopha noma ushawe istroke kanti ukhona unozimanga isosho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi umashalela wona uxosha izilwane ekhaya ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mansell Road ngasemngeni Road at Durban Station ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nixoxisane ngezinye izinkinga shayela u031 023 0512 noma u076 664 8114 noma u064 533 3512. And now, ladies and gentlemen, today's best entertainment continues on today's best radio. Inanda 88.4 FM. Inanda Nduzuma Kwamashu Emaphepheteni. Stand up against gender-based violence. We all have a role in this together. But Masekai, we cannot end gender-based violence and femicide if we don't break the silence. In 2025, Inanda 88.4 FM is dedicated to fighting gender-based violence. Inanda 88.4 FM. Hashtag no more tears. Celebrate with us in 2025. 16 years with more music you love. Hashtag Vuseleleka. Inanda 88.4 FM. hayi ngwenya kanza kwethu right kodwa njembe niyaphila uthi ngoma yabona makuthiwa kuya ngami wena ngingineza 100 point uqhwakele nje indebe kade wayithatha bathi bebangu number 2 wena indebe kade wayithatha ngendlela ingoma oyidlala ngayo wayidlala ingoma emthimandi wayidlala wajabula abantu
sounds kithi ojikelele. Vuka nobani bavusa ngayiphi ingoma lapho kacothoza mfana. Inanda 88.4 FM. Inanda 88.4 FM. Uyazi now. Local is lekker. Hayi bendithi kumkani yabasakazi awuyinkosi yabasakazi wena yebo mtimana abanye abantu banomona Aw suka qhesha mpem aw Mtimande ndabona wenkosi mfowethu wenkosi lokushe njalo mfowethu ukuthi wenkosi Mtimande mfowethu wenkosi mfowethu dlala ingoma mfowethu aw qhesha mpem kusho mina usingawanti sizohlatha somdleko makade fehle phindelela pha nazonga mfoka khumana bona mfowethu ngithi hayi wenkosi mfowethu ya vusobani mfowethu bavusa ngayiphi ingoma yesitathamiya. Geringverdiener und Flüchtlinge gegeneinander ausspielen. So sieht es auch der Sozialverband. Yes, mfoka ngwenya hayi silalele mfowethu hayi ayidlala ingoma mfowethu ayidlala ingoma uzwe mncane kutshelwa yimina umuntu uPerez Wesongo uthole itsipho lasala iwasha intombi khona kumaduma leyo mfu hayi mfowethu hayi bayidlala ingoma mkhulu hayi uphile nje mfowethu sikulalele mfowethu danko wayidlala ingoma eMtimandi wayidlala wajabula abantu. Inanda 88.4 FM. Thothoza mfana nomdladla ngwenya kwisigqi sase-Afrika. Let's go. Number. Drop it. Mama
Ngodonsa emthemandle ngithola ngaphanqa ngaphandelinya wonke nje amadela athongo ayalwazi udaba nalo hayi mase ngiwadlalela nje ngengoma ka Royal Messengers abafana bama surprise lawo ingoma yabo la ithi sengikhetha amabala ngajabula kakhulu umntamkhulu ipholo beyitezi thank you. Hayi pholo mfowethu hayi phela bengithi bazosho ukuthi laphana amabala hayi lothi phela bathi amaviyo kuqhamukele ngathi amabala kwavela le ngathi hayi usho bazosho phakathi hayi lutho hayi futhi hayi veleyo ngibheka yonke indawo nala ngicahlambe ngabe ikhona hayi ayikho indawo ngani yakwethu ngithemba ukuthi uyawathokozela ke bona ke abafana bawo ke ama surprise the Royal Messengers luhle ngemali yona ke CD album yabo la ngilanda khona ke ingoma ethi ke amaviyo khuluma nami ke ngapho ke ngasekhaya wena uvuka nobani futhi ubavisa bavusa lapha na ke ngayiphi lapha na ke ingoma khuluma nami ku 0687 6499 69 galezi khadi khawuthatha ndive tata apho khoyo sibona ukuthi obani ke abahlanu abazothi ke bangene osukwini ke la namhlanje cothoza mfana ucothoza nobani futhi ke ngayiphi ingoma isikhathi kungiyena 11 minutes after ihora lapha na ke lesithathu no ihora lokugcina lapha na ke lohlelo ke isigqe ke sase Africa Nhlanhla Ngwenya 596 ku TikTok @ngwenya_welcome lapha na ku x.com @tinanda 884 pam yena x.com. Number 2 wasunike lapha na ke uGiyani wakagumbi athi ke suka washa ngibingelele umsakazi wami ngilana ke eroom 161 eDenver men's hostel phezulu ko Gauteng maboni ngoGP la ikhona ke umfoka gumbi ngalezi ikhathi uphakamisa isandla ngithemba ukuthi ke ba right abantu ke lapho ke eDenver room 161 nawo suka akhumula emzini weyinsizwa madoda welum 8 kodwa ikhonto ke iphinde ifane nale abafowethu kumabona kude hayi kulungile ngikhulisa lensizwa ethi lapha la eDenver hostel ngikhumbuze indaba kaMafukwane noChirwani hey madoda. Number 3. Number 3 asunike lapha na ke le yansizwa ke u.com uthi phezulu lapha na ke ko Phalaborwa la ikhona khona ko Limpopo ngithemba ukuthi ke ba right abantu lapho ke kobukoni ko Limpopo la ikhona khona ke u.com uthi ungilalele la ikhona khona ke galesi sikhathi 068 76499 69. Number 4 ubalo Siphamandla Shabalala khuphuka lapho Mtimande ngiyakuzwa ngilana uthongathe emagwaveni la ikhona ke lapho na ke ubana usi iPhamandla wakashabalala ubhale kanjalo ke lapho na ke ku Facebook ngaphasi kaNhlanhla wakangwenya ngalesikhathi. Number 5. Number 5 yasivala ngo x.com kuvela Ayanda Khehla lenyoni uthi nje sawubona umsakazi ngiyibambe la inquthu la ikhona khona uthi usenquthu ngalesikhathi uAyanda uKhehla lenyoni
Sunyaqala sangabe niboni Sunyaqala sangabe niboni Sunyaqala sangabe niboni Sesithunya inhliziyo yithi asibeke uthando engane langa lishonile Sesithunya inhliziyo yithi asibeke uthando abazali bakhulile langa lishonile Sesithunya inhliziyo yithi asibeke uthando izithifu ziphelile langa lishonile Inhliziyo iyayazi inhliziyo yithi asibeke uthando inhliziyo ithandayo langa lishonile Ilanga lishonile Ilanga lishonile Ilanga lishonile Sifundoni yamanga Siyawesaba makhalati Ilanga lishonile Ilanga lishonile Ilanga lishonile Ilanga lishonile Sesithunya inhliziyo Sesithunya inhliziyo Ilanga lishonile Ifanga umthinini uyangeza umthanana kodwa umthanana nani la ngishona umthini ngifuna Sesithunya inhliziyo yasibeka uthando angishonile ngane la ngishonile inhliziyo iyayazi inhliziyo yasibeka inhliziyo bayiphakele ngane la ngishonile inhliziyo iyayazi inhliziyo yasibeka inhliziyo lethandayo ngane la ngishonile Bazuke lumshado, 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 bazuke bangayikhipha sokuzophelela lezokubuza amafika, bazuke lumshado, bazuke lumshado, bazuke lumshado, bazuke lumshado, bazuke lumshado, bazuke amemezisa bazuke lumshado, bazuke amemezisa basamemezisa bazuke lumshado, basamemezisa bazuke lumshado, basamemezisa bazuke amemezisa basamemezisa bazuke amemezisa basamemezisa bazuke amemezisa basamemezisa bazuke lumshado bazuke lumshado bazuke lumshado bazuke lumshado bazuke lumshado bazuke lumshado bazuke bayana bazuke besote bazuke lumshado bazuke lumshado bazuke vulele namasako bangene bazuke lumshado bazuke lumshado bazuke lumshado bazuke lumshado bazuke lumshado basamemezisa bazuke lumshado basamemezisa bazuke vulele namasako bazuke lumshado basamemezisa bazuke lumshado Unhlanhla Ngwenya nesigqi sase-Afrika.
Inanda 88.4 FM. Siyothamaniso,
Thathi joka lapha na ke lokholo thathani ijoka lenu makholo azohlangana ezulwini kusho lapha na ke i-beautiful stars ngalesi sikhathi kunyena u26 minutes after ihora lesithathu ihora lokugcina lohlelo isiqhekeza siAfrika intathu ethe lapha na ke ngakushangazo nzimakwe City Boys bathe inkosi baba otherwise ezasempumalanga 0-17 bathe lapha na ke bazocela lapha na ke wona ke umshado njalo indaba kumkanjalo ke noma zibe kanjalo ke intathu ethe lapha na ke ngakupha azona ko sukwini ke lanamhlanje ku 068 76 4 yazokhuluma nami ngitshela 76 49969 indaba vele exoxwa kwakho ile yokuthi umongameli ulapha phesheya kuyilwandle la ekhona kwelase USA ungathini mangathi umongameli cha iSouth Africa iya ihlukana phakathi ke manje iNorthern Cape iWestern Cape kulungile amangisi namabhunu awayithathe ngoba amangisi ayifunela lapha ke iWestern Cape amabhunu wona ahlezi lapha na ke eNorthern Cape la ikhona nawo afuna ukuphuma lapha na ke South Africa ngithi yakhumbula ukuthi kwavesi bakhande indawo okuthiwa iOrania lapha na ke Northern Cape uthini ngapho ngasekhaya khuluma nami ngizwe ku 068 7649969 maye ngavumelana njengoba lapha ngempela mongameli wezwe uRamaphosa mengathi uTrump cha hayi phela siboni kahle ngcono lapha na ke amabhunu nwanika indawo yabo kuvele babe namazwe abo ngokuhlukahlukana ukuze lapha na kahlale ngokuthula nani nisale ngokuthula uma ngavuma uRamaphosa ungathini ngapho ngasekhaya yini ungayenza wena lapho uma engathi uRamaphosa cha kulungile Trump abawathathe lapha na ke lama province womabili bese ke ukuzwe eCape Town sekufuna kube nepassport ukuzwe uye lapha na ke eNorthern Cape ufuna kube nepassport vele kufana neSwaziland no Lesotho ukuthi nakumele uye lapho akufuna kube nepassport kodwa laba abantu sinabo khona laba khalene nathi kodwa kufuna kube namaphepha ashoyo ukuthi wena ungwanga phesheya nawo ungwangale phesheya kumfuni khuluma nami ngizwa kanganya kwethu ungathini mengafika avuma Ramaphosa uTrump na unqaba siyayiqeda iAGOA deal siyabuqeda lapha na ke lobu udlelwane impela angazi ukuthi iyozala komoni phakathi kwakhe uTrump naye ke uRamaphosa usukini ke lakusasa nami ngathi cha
kulungile Cape exit mayenzeke wena ungathini wena ungenzani ngifisa ukuba nawe Jesu uNkulunkulu wami ngifisa ukuba nawe uNkulunkulu wami ngifisa ukuba nawe uNkulunkulu wami ngifisa ukuba nawe nasepheleni kwempilo yami uNkulunkulu wami ngifisa ukuba nawe Jesu uNkulunkulu wami ngifisa ukuba nawe Jesu uNkulunkulu wami ngifisa ukuba nawe uNkulunkulu wami ngifisa ukuba nawe Jesu nasepheleni kwempilo yami siyeza izinsuku zophela komuntu lapho inkosi yobifuna benza kahle lapho inkosi yobifuna bangcwele siyeza izinsuku zophela komuntu lapho inkosi yobifuna benza kahle lapho inkosi yobifuna bangcwele Jesu mayebiza bangcwele Jesu mayebiza bangcwele oshonaphi Jesu mayebiza bangcwele oya 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 Hlalulindile wena hlalulindile isikhathi nehora usasi Inanda 88.4 phakathi emgodini basho njalo ke lapha na ke ubaba bayo iPickfield Green Lovers ukhupha umgodi azongena wena phakathi ukhona noBheza abathe uNkulunkulu wami mina ngiyathanda lapha na ke ukuthandaza ngicathi ufuna ukukhulekela impela le ndaba lapha na ke ngoba yabona ngathiwa ngempela kuyenzeka ngesibone isibhicongo mangathiwa lapha na ke uRamaphosa ubuya negama elithi ke ukuze sihlale ngokuthula kulungile lapha na ke asiwanikeza amabhunu lapha na ke lezi ndawo imbili ukuze sihlale ngokuthula ngoba uzokhumbula ukuthi ke njalo nabeyenza lento yabo ukuthi ke abantu bafuna ukuphuma eSouth Africa bathi Trump ungenelela njalo Trump ungenelela ngiyabona manje kuthiwa ke wayithela msobho oswayini useze weza lapha cha ngaba saphuma engasinikanga lapha na ke iCape Independence khuluma ngizwe uthini ngempela ngapho ngasekhaya mathwa nje phela kusasa ubuya negama elithi phela ayizophuma eSouth Africa noma iCape Town Western Cape izophuma eSouth Africa and then Northern Cape iyaphuma eSouth Africa uthini wena ngalokho ungathini phela kulungile bakwenze ngiyayichitha nje
uTrump yena nje uDonald Trump nje athatha amabhunu akhe nje abuyelele ku akholizwe la ezobe la mabhunu eSouth Africa nje kukhululekiwe la ngiyayichitha nje mina mntamkhulu kunokuthi lokhuza lo uRamaphosa mayivuma nje leyo angayivumi nje enhloko ongcono ngaphela idili lezo dili leyo khona lapho so zama sobona soza njani ngeke phela dlala uTrump ufuna ukusiphatha yena la eSouth Africa kube lakhe lelizwe hayi athatha amabhunu akhaphindele emuva mntimande mina nje ngibona kanjalo akukho okunye wathatha amabhunu abuyele khona wayohlala khona eMelika uvela uvula izandla izeke dumele nje ukuthi kuze lapha nabantu ababe kade begada imoto awu hayi khona hayi akubona abalimi laba nibebheka ukuthi kuzofika lapha na ke impela amabhunu amaplazi hayi kwayofikela abantu abanye nje abangayakho lapha na ke kwezolimo uthi mapholo bachaka wathathe lawo mabhunu lawo umbuzo omkhulu uthi nangathiwa ngempela kusasa uRamaphosa usayini into kanjalo hey ngempela kungenziwani ngempela kungathekani kungathiwani speaking of yona iAGOA deal ukhumbula ukuthi iAGOA deal yona le deal yathi iAmerica ngasilethela lapha na ke inyama yenkukhu nokuyiyona yashaya imisebenzi eminingi lapha ko Rainbow Chicken kwafumaniseka impela ukuthi hayi phela iRainbow Chicken ayisakwazi ukufunctiona nezinye nje inkampani ezisupplier lapha na ke inyama yenkukhu ngoba sekunale nyama eningi eqhamuka eMelika elethwa ngapha agcina impela vala amanye amadepo zivala ezinye ezingxenye zawo ke lapha na ke iRainbow Chicken nokwagcina kuthiwe bawunikezwa noma bokhandiswa imfela ndawonye abantu abaretrenchwa lapho noma abantu abaphela umsebenzi angazi yaphile laphi leyo nto leyo ngemuva ukuthi ke kusayinde yona le AGOA deal namanje ke nakho ke uyahamba uRamaphosa engabe uzobuya negama elithini ke kulokhu ngoba impela simehlo mane simagange sifuna ukuzwa sifuna lapho nako ukwazi ukuthi ke izothini into wena uthini lapho nangathi ngempela yakhishwa eCape Town eningizimu Africa ithini into kulungile lokho kakulungile khuluma ngeso watatazela lo watatazela usabo watatazela lo watatazela usabana watatazela lo watatazela wena ndoda unabafana abancane kangaka watatazela wena unabafana abancane utatazela watatazela amagwala wangeni ezulwini amagwala wangeni ezulwini musu kutata amagwala wangeni ezulwini musu kutataze amagwala wangeni ushawa lovana amagwala wangeni kutataze mana manu yabale amagwala wangeni watatazela wena amagwala wangeni usaba musu ushawa lovana musu kutatazela amagwala wangeni ezulwini ezulwini
Soshaya njalo lengoma Soshaya njalo bomala baba sebekalanga le Unhlanhla Ngwenya nesigqi sase-Afrika. Isizetho lami ngisize konke ngikwenzayo ukuze ngiphumelele ukuze njalo wethu lami isizetho lami ngisize konke ngikwenzayo ukuze uphumelele njalo wethu lami noma ngabe indlela zimnyama noma ngabe shomla balaba ungisiza mina ungisize noma ngabe indlela zimnyama noma ngabe shomla balaba ungisiza mina ungisize ungisiza mina ungisize noma ngabe indlela zimnyama shomla balaba ungisiza mina ungisize khulumane mahlosa mahle mahlosa ake ngikhulumele awukhuluma phela ngikhulumele mahlosa phela ngikhulumele mahlosa ake ngikhulumele mahlosa ukhulumane mahlosa noma bindlela sinyama noma bindlela sinyama shamla balaba bodwa noma bindlela sinyama noma bindlela sinyama shamla balaba bodwa mahlosa noma bindlela sinyama noma bindlela sinyama noma bindlela sinyama shamla balaba bodwa mahlosa phela ngikhulumele mahlosa phela ngikhulumele mahlosa phela ngikhulumele mahlosa ake ngikhulumele mahlosa ake ngikhulumele mahlosa ake ngikhulumele noma shamla balaba mahlosa noma bindlela sinyama noma bindlela shamla balaba mahlosa noma bindlela noma bindlela noma bindlela noma bindlela shamla balaba mahlosa phela ngikhulumele mahlosa phela ngikhulumele mahlosa ake ngikhulumele mahlosa ukhulumane mahlosa phela ngikhulumele mahlosa ake ngikhulumele mahlosa phela ngikhulumele mahlosa ake ngikhulumele mahlosa ake ngikhulumele mahlosa ake ngikhulumele mahlosa phela ngikhulumele mahlosa phela ngikhulumele singabashayi bengoma singabashayi besakhe emakhaya basilindi Unhlanhla Ngwenya nesigqi sase-Afrika. Umnyama enhlizweni ibumbutha emehlweni sekusile enhlizweni sekusile umnyama baba umnyama enhlizweni sekusile enhlizweni sekusile sekusile
Oba sewusile enhlizweni sewusile oba sewusile enhlizweni sewusile impumputhe baba Junior Mambazo ngalesikhathi bathi impumputhe kungu-8 minutes to ihora lapha nakele sithathu hayi khona elesine sengiyahamba sengiyashayisa nami otherwise before Junior Mambazo kungene lapha nake Lady Smith abafana bayo bezamani bathi ke ithonga lami otherwise Kholwa Brothers bathi lapha nake watatazela la bakhona la emva kwendlu khona la inanda ezikababa lapha nake uDerek wakamlambo uManieri uthisha ya baba Mlambo mthemba ukuthi ke niphilile lapho ke ezinsizwa ke zekholwa brothers otherwise ku TikTok ngibabheka abantu ukuthi ke bathini uyabingelela lapha na ke uzanele Ndimande Scott athi nje good morning emsasazi molo apho Ndimande molo apho mazazati phekle bakhona abanye abavelakho unduna lapha na ke lapha na unyanda uthi ke nje khuphuka lapho kulungile ngapho weqhawe right umbhekiseni kulungile lapho umbhekiseni nonathi Khumalo athi ke siyaphila Ndimande sikubuka ku live sikubuka bukhoma kulungile nganya kwethu uthando lwamabhele bhuti Ndimande hayi ucela ingoma kaJaiva nokwenza no ways usuku likaCothoza lo namhlanje otherwise uNoncengo wathina ukhona
uyavela ke ulithamele lona kuhlelo ku TikTok abahlezi nami ke labo babuka ngaphakathi ke babuka ngqo endlini ke zakho belu usakaza otherwise ukhona vela coin lapha ku Facebook yonzwe uzepho kadlala eSheptimande masise Pine Town nozimele ecele ke waseTafelkopo otherwise umzamo sikhwaca aphuleni Mtimande ngikudosa ngila intuzuma kwa P 1259 Nkonka Road kwaMancidza usho njalo ke lapha na ke ubani lo umzamo sikhwaca phuleni konosalayo yini ngibona ukuthi akekho inosalayo ke ngalezi sikhathi TikTok asibona ukuthi ke zikhipha abomawathi ku TikTok ballo umfoka Mambane lapha na ke Mambane Mkhwanazi emtuba uthi ke la khona ke emantumba abona uChirwana usicebi mfoka Mhlongo sisonke brazo yami uyalazi udaba ngilayishowe ethinanda 88 FM labe ngibhalele khona ke lapha na ke abathandi bohlelo isiqe sase Africa sekesi minutes to ihora lesingaki na ihora ke lesi ne for the shop yalazi udaba ngiphuma kanje ngihamba nami ngiyogoba lapha na ke ama ahlangala yangibona ukuthi ke ukhona yini omunye lapha na ke umkhulu Shenge mola Mr Ngwenya uthi hey ulukhuni okay hawu sekuseni nje uthi ngilukhuni lapha la ke umfoka Shenge uthi angishaya step hawu Shenge mfowethu kofuneka ufake impala kahlana lapho ke ngoba usufuna ngiperforme phela wena manje sengiyaperforma phela mase ngishaya lapha na ke step hayi kofuneka ukhokhe mpembu angikwazi ukushaya step mahala hawu pusende nje hayi khona hayi ngeke ashaya mfowethu afuna ukukhokha ndoda lokile kanza kwethu till tomorrow morning sometime some place sathembe nje ukuthi ke kulolu dabo lithinta lapha na ke uMatamela Ramaphosa angeke abuye neindaba eduma zakho lapha neMelika hopefully akho into ezothi ubani uyapi nanokuthi nje asikwazi ukuthi ke singaphathwa abanye abantu lento ekhalisa lapha na Ibrahim Traore ukuthi ke yindaba bona bafuna uapprove yonke into enziwa yithina ayikhona njalo lapha na Traore phezulu kwasebula se Burkina Faso kulungele ngenza kwethu same place ngizobe ngikhona nohlelo isiqi saseAfrica otherwise ungaya ku TikTok imali ukuphuthile uhlelo ufike lapha na ke usubscribe kunhlanhla Ngwenya 2500 bese ke uyakwazi ukuthi ke uzibonele uhlelo lapha na ke hotel akwephutha uthola lukhona combine stars ngiphuma ngayo bathi ngiyamthanda Nkosi yami yako Siyami nami ukulungela bafowethu kulungela lapho Shenge till tomorrow morning same time same place Uvuma mbona
Eshe fokangwenya ya ngidonsa ngiphansi la ePinetown la ePinetown nginawe nje mfowethu hayi uyayenza lento mfowethu uyayenza lento futhi indlela oyenza ngayo neshona abanye abasakazi manje bayakulalela ukuthi uyoshaya uLesihlanu kuze iweekend abanye basuke sebecokoshile la kuwena abanye basika amantshontsho abanye babekelela la kulokho abanakho sebeyosakaza ke sebecosha la kuwena hayi uyinkonzi fokangwenya ngibonge umcebo wakachilo phansi kwamaphumulo uqoqile. Engabe unenkinga kashukela zitholele imbiza umkhucululi kaDr Mzinto Ngema umavula kuvaliwe kanti iphinde ukusize uma wopha noma ushawe istroke kanti ukhona unozimanga isosho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi umashalela wona uxosha izilwane ekhaya ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mansell Road ngasemngeni road at Durban Station ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nixoxe